Odisha Cuttack Pangthokkadaba Suba Global Theatre Festival da Saruk Yarunaba Film Academy Manipur Meeoi Kunmari na saba team among ngasi Imphal Thadokhre Festival ase theatre movement Cuttack na sinduna ngarangdagi chathaba hokramani thasigi kunmathoi fawba chathakadaba festival da Film Academy Manipur team aduna one act play solo folk dance solo classical dance duet classical dance folk group dance amadi trio classical dance na chingba sing utkadauri khongchada duga mari lenana famge advisor as mangol jaun hai academy asina mamangda tongan ba artist kaya puthokre makhata na su puthokigani academy asina takpi tambiri ba mahairoi kaya su matam gi oina academy asina puthokpa production singda yawhanduna makhogi talent sing adu uthoknaba khudong chaba piri Masigi matakta national ki thakta pangthokpa festival singdasu saruk yahanduna achoba khudong chaba kaya piribani hainasu mahatna makhata na phongdokhi अखोई की मरुइबा फार्म की पांडम की अखोई मणिपुर दा आर्टिस्ट सिंह सी योखटपा फिल्म एकेडमी मणिपुर की सिंदिसांग सिना तौजरे इबिसी मखुम ताकपी तंबीबा अमदी मतम मतम की सुम प्रोडक्शन दा यावनबा परफॉर्मेंस यहनबा अदुगा मखुइबु पुनिंग थौगटपोइना अमदी मखुइबु सेमगटपीबा अदुगा मफम चाबा तोपा फिल्म न सिंबा करिउबा खुदोंग चाबा फार्म न पुथोपा प्रोडक्शन दा मखुइबु यावनदुना मखुइगी लंबी अमा गेटवे अमा कोन सेमबीबनी मधुगी पांडम देखना सही खुदिंगी फिल्म एकेडमी मणिपुर ना कोरगांव दबो ओरो देखिदी एनी स्टेट पांथोपा नेशनल फिल्म ड्रामा फेस्टिवल सिंगा को सरुक यादुन ते लाई मधुगी मखा सथक सरुक कोइना उनतरेत सुबा ग्लोबल थिएटर फेस्टिवल से कोई सरुक याब ससग